U drugom nastavku zanimljive priče o Juvi iz Čapljine saznaćete kako je bik koji sjedi dobio ime, što je indijanski hvatač snova, zašto je Tiho Đeronimu stavio repliku groba na svoj ranč, neobični snovi Juve sa Trebižata. On ti je koristi jednostavnu foru. Čitave bataljone američke vojske uvlačio klopke. Išao bi, znači sam bi napao bataljon vojske i bježao bi od nje, pravio bi se ranjen, da je ranjen. I oni bi išli za njim i doveo bi u klanac gdje čekaju ostali indijanski ratnici, tu bi bio masakr. Na istu foru uvijek radio, toliko je hrabar bio, imamo tu slika. Znači to je partizansko ratovanje? Gerilski rat su radili, da. Gerila, znači indijanci prvi partizani? Pa tako ispada. Jer recimo sada kad gledaš film, gdje ti god u filmu prikaže da je indijanac negativac, da napada, da siluje, da pali, to je čista laž. To je čista laž, znači ja to uopće ne gledam. Znam da lažu, a tebe filmski režiser tako natjera da ti smatraš indijanca negativcem. Kroz taj film, znači u svakom filmu gdje se u jednom kontekstu bilo kakav indijanac pokazao kao negativac, to je jedna notorna laž. To nije istina. Da ga se uvatilo. Samo su bijelci, znači, bili kako ne trebaju biti. Jer recimo, gledaš western film, skoro svako filmu je napad na diližansu, ili tako, na Poznansku kočiju. U čitavoj povijesti divljeg zapada su zabilježena 32 napada na diližanse. U čitavoj povijesti rata. O svakom je film snimljen. O svakom filmu to radi. A ko napada? Indijanci. Oni su uvijek negativci. Tako i predstavljaju. Što je laž, normalno. A recimo, evo, u mene, iako volim indijanci, tu je jedan Wyatt Earp, tu je jedan Doc Holliday, tu je Buffalo Bill. Buffalo Bill je bio ljubitelj indijanaca. Wyatt Earp nikad nije ratovao s indijancima. Doc Holliday je volio indijance. Zanimljivo. Mi koji sjedi u Đeronimu, vodi konj, kočiz je jedna od 3 autentične fotografije s pregovora sa krajem 19. stoljeća kad su znači Apači pregovarali sa Sjedinjenim Američkim Državama, nikakva montaža, nego znači originalna slika. Samo su 3 slike postavili. Pregovora, da. Indijanci su pušili marihuanu. Uvijek, znači, kad popušli nulu mjeru, onda bi prestala ratovanje, svi bi se izmirili. Unutra je bilo, znači, marihuana. Traperi koji su bili u Americi, u Divljem zapadu, koji bili živjeli od lova. Ovo ti je indijanska stvar, takozvani čuvar snova, hvatač snova. Svako ima svoje vjerovanje. Ja sam se uvjerio, znači, ovaj hvatač snova. Zanimljivo je kad spavaš tu, kad je ovo više tebe da brzo zaspeš. O čemu se radi, ja ne znam, vjerojatno kupi neku energiju pa šalje od čovjeka, ja ne znam, a to je dinarski fol koji stvarno pali. To se zove, znači, hvatač snova i sve negativne snovi od tebe goni i sanjaš samo ono što je lijepo. Ovo mi je jedan prijatelj iz Visokoga, znači poklonio stolnjak, jedan Hasan. Stolnjak od kože? Stolnjak od kože. Do duše i masu mi je stvari poklonio. Čovjeka sam slučajno upoznao na štandu. Rekao mu tko sam i što sam i pa mislim da mi je preko 1000 maraka samo koža da poklonio. Inače, ranči sami objekat se zovu Gaucho ranč. Zašto Gaucho? Ko su Gaučusi? Gaučusi su bili, znači, južnoamerički, preciznije argentinski kauboji, koji su živjeli od uzgoja stoke, prvenstveno konja. Nažalost, u današnjem vremenu su ti mladi Gaučusi izumrli, skoro da ih nema njihovoj postrojbi u Argentini. Živjeli su
na čudan način života. Žene uopće nisu poštivali, niti su, ja mogu kazati, smatrali ravnopravni. I većinom su, znači, žene koristile neke svoje potrebe. Ja sam, znači, dao ime da uču ranč u spomen njima na njihov način života. Mada moj ranč nema skoro nikakve veze s gaučosima, nego sam to ime dao iz toga razloga, eto, neko osjećanje na te goniče, stoke i tako, jel? To je bio događaj, znači, kad se vidi kako taj njihov, kažeš, tu naš Bog providi s čovjekom, tadašnjim djetom. On imao 12 godina tada, a bila su tada, jel, na stampeda bizona, jel? I na indijansko naselje tih Sijusa je naišao taj stampedo bizona. A bik koji sjede imao 12 godina i svi su bježali, normalno panika. I on je kleknuo i digao ruku. I čekao. I taj predvodnik bizona je došao samo ga ponješio i svi su se bizoni vratili natrag. I tako je on dobio ime bik koji sjedi. Potom je dobio ime. A Geronimo, njemu nije pravo ime Geronimo, to smo dali Meksikanci. Njegovo indijansko ime je Gojala, u prevodu onaj koji zjeva. A zašto ga zovu Geronimo? Zato što su mu Meksikanci ubili ženu i 6 djece. I on ti je izvršio taj osvetnički pokolj, jeli, na svetoga Jeronima. Na svetac sveti Jeronim je bio kad je Geronimo osvetio svoju ženu, svoju djecu, tako i oni su ga pozvali Geronimo, po Jeronimu svetog. Kad su, znači, bijelci došli okupirati indijansku zemlju, svi su se predali, Kočiz i svi njegovi se predali, on je ostao sa svojih 16 ratnika. I sad gleda ovu činjenicu. Sa 16 ljudi je se 30 godina borio od čitave vojske Meksika i 1/4 vojske SAD-a. I znači 30 godina ga nisu mogli što vodio herojski rat. A film je o njemu snimljen. Tako je. Zašto sam napravio grob? Zato što je Geronimo prešao na katoličanstvo. On je katolik. I zakopan je kao katolik. A inače se indijanci stavljaju na one gore ovako, jel, platforme. Pa se spava. Znači on je, i kad je samo predao, kad su ga nasankali, predao se, njega su vodili od grada do grada, do država, da ga ljudi dodirnu, da vide da on uistinu postoji. Da. I toliki su respekt imali bijelci prema Geronimu da je on jahao na ustoličenju predsjednika Vašingtona na čelu kolone. On nikad nije bio ni zatvoren, ništa, ali šta je ga ubilo koji sve druge indijance, prije njega ubio ga viski, žene, kocka. I umro je, doživio ono vrijeme duboku starost, ko što piše, živio je, znači 80 godina. Da. Zanimljivo. I šta mi još da kažem? Imaš i kaktus, jel? Evo ima svega. O tim indijancima. U čitavoj povijesti američkog divljeg zapada nije zabilježen ni jedan jedini slučaj. Jedan jedini. Da su indijanci bilo čime oskrnavili prirodu. Znači, živjeli su 100% u skladu s prirodom. Kada bi ubili bizona, medvjeda, da prežive, oni su čitave noći se molili Bogu, da ih Bog oprosti. Kad bi posjekli stablo, molili se Bogu, tražili oprost, što moraju posjeti stablo. A šta bi ovi danas naši ne bi se nikad izmolili, jel? Za svakoga bijelca koji su, nažalost, u svom obrambenom ratu morali ubijati, isto se molili za pokoj njihove duše. Zamisli sad koji je to mentalni sklop bio. A gdje smo mi sada? Orao je bio zemaljski bog. I prema tome je ta pera. Znači nose 4 vrste pera. Nose od orla, od sokola, od sove i od gavrana. U svako godišnje doba nose različito pero. Da bi štitilo isto od zlih duhova. Torbu sam također dobio na poklon od istoga moga prijatelja Dragana koji je radio ovaj luk. Ja sam drugu torbu napravio uzoru na ovu, možete je pogledati kasnije. Ovo je znači ručni rad. Dobio sam na poklon.
baš onako kako je nekad izgledala u Indijanaca. Ali dole imaš sofru, šta je to? Pa imam, gledajte, evo ovdje, recimo ja čak ponekad ovdje se nekako najljepše osjećam. Ko nije naučio njemu ovo bilo malo i neuredno i sve, ali ovdje me nekako najveći smiraj. Ručaš li ponekad tu? Pa dogodi se, tu skuvam ili spečem nešto na vatri, zašto ne? Zašto ne sjest ovdje, kruva ispod sača i ne može bolje. Zdravlje kako vas služi? Pa da vam se pohvalim, inače se ne volim hvaliti, pa više jesam nego zdrav. I tjelesno spreman i psihom i sve. Jer osim ovoga života ovdje u kojem ja živim, tu su svakodnevne aktivnosti, tu se puno trošim fizički, tjelesno. I zato sam, ajmo kazati, i dosta sam mentalno jak, a ujedno sam i tjelesno jak, jer sam non stop u prirodi. A šta je sa lumen? Skvo? Skvo? Pa nema sreće sa skvo. Nema sreće sa skvo. A gledajte jednu stvar, jer bolje danas imati nekoga tko ima Porschea ili neku autinu, nego tko ima konja i magare, jel, budimo realni. Jer koga ovaj život, nažalost, danas žene ne zanima, to je rijetko naći. Ja ću sa svojim vikinzima doći ovdje brodom i iskrcavanje će biti ovamo. I uhvatit ćemo na spavanje ove Indijance jer oni su dosta pod vatrenom vodom. Tako je. Od čega je meso? Bivolje ili od jelena? Od bivula. Fascinacija Indijancima i kaubojima, suživot s prirodom, zdrava hrana te zdrav duh i tijelo, sve je to sastavni dio Tihinog života. Da li Juva iskače iz zadanih društvenih normi, je li na krivom putu ili je cijelo društvo na krivom putu? Nakon što smo proveli jedan dan s njim, mi znamo odgovor. Nakon ove priče, vjerovatno ga znate i vi.